Ebusia ha egusua ye emergency Ghana TV eso enenso da fufu achedi amponyankopon de ache ye na enesto ya mensaka ofide mu ase no yenwa baby de nasem abedon hinini wo Sompa TV na asem odi bae ne se be mo ne na wo akola be ma na ye na adwen se onhwe abofra no eni nti odi ababeda eseja yentu yensanfre be ma no na be ma no nso enchirichire mu denti a Oni oba wo akola why wa adwen se on pese obehwa akola ni tebuso ye nsem ane enko ni engotie mu nsem emrana nso hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment ne so e wo comment section ase come home na enko hwe video no. Yes, number 1 Ryan intram ya be confession Patricia Afo na party free by ya woma so one woman kwa do faster jamfi onu so achina we Uber driver court okay Auntie Patricia let us say Uber me show you so am Bible Quran dey focus your kasa precaution up body and cross open there Papa champa Bible mo anu so kwa yasole Pacha so am kona me kwa gese me ni basisi ade meja me nko bi Pacha fansa to Bible so ni fa no Bodin ayame Bodin Patricia Afo inside the Bible so inside the Bible sa sama make trodo mini tro onyame boa me order party asembe na aba man pacho asema aba ne se mishia ba ma bi 2015 bia mushia wam no mishia no kure mo de metu adwumam ne so ayade Odi metu adwuma mu na nche bia na mba yare appendix ma yeye operation. Ti yeye operation wie na emu ayeden kakra nti ya madwin se meton nsuo. Obon ho mode to ko mama me eto table ma na. Eze ne wa yade ne de bi. Na me de blog gusu ton. Na me de blog gusu ton an kakra aka na nyinsen bae. Ti nyinsen bae. Ti ya mu de mu nim se ye boy ho ban kakra. Mu ko hia me ma na ya no mu se o mu pe. Ono so woman no. Pacha de yo kasai ti pacha nyin se obi a wutonsuo ya afo a wakwaya appendicitis operation o me kro nwukra o be kra sinfin sesia ti pacha me nyin se nti 2016 na me wo me ban me wo no Sompa FM afi na hwe na nya papa na me ana na me hwe ma dia na onya 2 years ndi ni ko school esi me ban na nya 9 years say admission school fees on to bibiada owo ma na 6 months 3 months and papa be ba offer 20 cedis no dia aba kakran kakenti ana ne maame kra na ya na me frɛ na ne maame ne de o ma na sene me 100 cedi bi ni ade but oni binti nti a kire me di asemi ba ha na chi na ni nua be ka cha me se afedo be je akra na hwe na ni nua na nya papa Oma kan bia onte dia ko wa ofo bia na ne maame onye na jo bia so frɛ nemra ko ne hono na nso awon kolasa mpacho ne ba we ni anti we na chi wa wo me nsa ka so bia so ne maame yo omunyina on home tinini an according to tinini an kra say maame fo ne frɛ no but me me frɛ na de we am sine ne kasa no na me ya abena no so ye kwabena na opeso oje akra no he na me so me di asam na ba so of maame honom ti agese omoka wie na wankasa kase obehwa akwala ne de a no wato aso ho afiri ho because me sisi ameme yare mabre masa benya kidney problem ni liver problem oti hoyi awo kafra eye den 2021 ni mu na omoka asemanya sa problem ntina me ko konfano chisa na chire omeka ase na ni nyina nso wanya yale entre na ase wo yu kala nso se ano so hadwen o Sompa FM ko dada na ase wo tie ni ayo kase ba hima mam ko akwana me yamagye se mehwe me mfi ni bi but yale na abebom no we tonsu amwa me ma ho ade ni ntimi na aka me na masa akoda hospital sa te wa se Msiese mbana chia sana ebia wetu nenza afeme part nkasa ate bibia no anya mintimi nyi wate nkasa na wo maame we
Acho mama. Yeah, rade. Ni so ubane ba o say ni papa wona se pane. Lockdown ni muna. Na me hwe me ba na no pa. Na na sam no ba na bi mu twa hwira gusu no. I say I na manu gas sam say papa net me say na make can be blame. Ana manu gas system. Akran ba o se de. Obefa na no pa be na mko na minim. Ti me hwe na me hu na me se foster. Oban ma hwe na no pesa me hu no no se ya wo me wona me se tu befa akola wo mfren ka se obefa no ma metwa mu se mate. Te bo be se fo no de akola ne ba. O sifre ni papa ka mu duru me ntwa se ma na papa wo mpa ne o ma ho na me se wo he. O se ma se. Data na akola no wo 4 years nti ba me madwene ne se ne nsa no de esabata akola adwene e na o se pane. Ma nya me ne me dance ni se me hwa akola na sen. Na se aye kuro kakra e na ase mo je sufi kakra so wo ne panti. Ena me frɛ papa ne said faster de obai ba de wo kani o me ma fa anya asemti de wo kani ba me hwɛ ne pant mi so de mahuni ena o se ade nya me dwale ne na me hohoro na se no nti na wo ka sa na ena am se ene de wo kani nti edi ba 3 days on kan hwe na am se faster ma miskana de me nkoto aduru na me fa na sana na se ayekuma wan pamwa na me ko adwo so government ena doctor ye friend doctor abena o hwɛ ma na so no se oba na se ayekuru but me madwene mu ne ne be ma de wo dwale wo ba e de wo senko a wo si lankuru semu antila mama bi Ghana mu ye bi o Ghana for mama bi mu ye bi boy ti doctor ne hwe na o si na ayekuru kakaba wo be ka nsa ena ode ye nya ne be ma go be process what ne san ode ewu mu but ahoma na asem se virgin ne de edesem ewo enti ko police station akọ report na e fa doctor forms mro na mensan enti me ko ajo so police station o mam enti o so be san doctor so ba je 3 million mi nya 3 million ni bi te didi mu sa na o sa ba twa akran de se obetwi akonde se o sa de ne ko me pese obehu ne ba de ode ne ba ne ko na me sister penny di drop e chase e no ade ne ho ma do me abra police fo nti ye ko chieche na me se pa cho di aba ni tina me pese ode ne ba no ebe ko bie mu e na ma me ne se ene se wo dwoso de ne e handle case na ko dwoso e na mo de han ko fu nto mo de gu no na se obeka se maye ma na mam se wa ye den o se ma mo kanya na maye enti mesra munya case ni nkofia na mama say sa no wo ne banase wan kirem na mama say na wo nkirem de ne odo bekọ no akọ akokirem wo ye duro joso so wa say deny say wan ka na mo say na say wo deny dia because wo bisa akora na style wo ye da ho nyina akora ne timeye na do so for ne ka cha me say wa ba na do so for ne ka cha me say na akora no so abodam fa do so ga akora no so wo bisa ne bia so de wo kan de eye no kre say de be ma na ye no nti maame afa ne tum se mo mfa ne ntum nti wo dem aba say 3 days na that time say lockdown ti 3 weeks ansa o maame hu se ani o papa hu se mi nya scan sign na so mo di 3 million na eba ama doctor na sign ti doctor na sign ye ko ojo so court asema court be kan say ahoma ne sem se veg me hu je asem na kasa kosi mi hu ya so mo yi ye ja no Ghana de mo bo nti ahoma sem se veg nto ni sa wo mkrenye we nti mo agaji ahoma ne de afa nchen de awom ti ma pa cho mo ja na ne de afa de na 20 no de yan ma say wa be am di ntwa to so to no so na me se first say da bia sa na be ka de ya ne mo be fam na kwa so na se me na me di fo a yan chi me nkwato magu ani mu ase so na ko e de na wo hwehwe on hwe ne ba wo ye yalefo wanya kidney wo liver to on hwe ne ba na ho nyo na uni anwode e de adwuma na ne sister ne ka so obeje akra na mfa ne man o maame ye so obeje no ba o maame me na kasa fitida me wa akra me hu maame ne da o gina akra me ni mu no o kro be so o so akra but o mu frijo so dwabe tikoso obeje no nti o so obeje no but eje na mo je no na aje sam de ne mani nua na ode ne kote mami ni akire kwankwa he ba bia ba ne te wo ni esi ni akiri medabi ne ba ne na ebeje na no slave trade ben ana mesi e ba ma bra ne ho ama na nya 9 years a hwe bia ni mu de mu beje na e wo se mu ba bia ba no wona me fumu ame so ma ba ho bia ba hwe me ba na se me de ne ma mo na me hu na kira kwa adwuma ma ye vlegu adwuma so no so ne me da achi
se ame mapem se mewu se menya nkron menim we bi adachi bi no na ebehwem me ba no so na di nim wo anim onimade enti me de medi kora na me kire kon wo frɛ uber driver no mai uber for the nkamonte san we didi we gu ni penimus nya ko awode part da ben twa to a odi ska by one. Hello. Nana Foster, my hair. Now where dear? You mammy or he need your boat to form a common talk way. Some pa. Na ya baba wako Kobe Patricia Fu. Was when Yamiacha buy you for 9 years. Was one so yellow when your kidney when your liver. 20 years they say akola ni shim some pada wo my be any day okay na I am the so can start on so babaka no the minimum buy ya better ana enye yo to me eya what dem about what we call Lawson na what we call share from them that we go what dey na call Lawson what my colossal now quite Udia Casa. Enti ni tintin ni tietie makola ni hwe no ye ben den ya hwe no ana ni pa chu akadaro se puro no se akalo se le dire ba bo mani me ba jere ni eri ga se sa igo de cha pa la tre mani ni me se fa kwa ni un peso da ari da mani ma de ne kan so ata ko bi sa ta ni da se atari ni ba Foster na ese wonu wawale e ba cha se wawale because o be ma de wo be dan ti wo me pa cha me no ba ne wonu oba na tie e ba cha Foster ni ayo etu pesa wo ti akola no ma me pesa me tell me ma me kwa waka e ma me kwa e se dia wa kubu so skini kwa waka e kwa ye kwanka yan ta fa ne de emle Foster wo so ma me de no ka woni problem but mo say wo di akola na ekwa wono woni kwan so obedi akiri akora kohwe ba bi e di akola na ekotena sa so de se amwa o oh ma me ka se me ye no chi me ka se Nina time, ena mimi papa ne onko. Enti nina di mechina woni mama wo aka won. Woni na ebefa ka aba. Na ono aba papa ne le eko. Enti no kwa ise omo bi ni pa me sa. Ni pa me sa no. Enti master ka kama won se 1.5 million people. O bi amu bi aka mo sa ko to ati ni be MD o. Enti so go be ko be fa be echo da ko. It is hard there. It's a person doing so child there. Any meaning to hear the new say. Any money man na fare so I look at something like that. Only can jai kakura. Ono e ba tan no o kono ntumi tia na unua de. O me fa ne kondo obetumi atia. Bra, Foster, ke ka unsi ye. What do you mean na be kasa? Mesa get back. Why? Ma. Yes. But you Who say? Okay. Oba no abekina sel be no dio ni wa oyi asia wo babbe asia won na de so wo hwe ni bawo ana fa duwa ni ni ma no so man asumi no ma ade ge ya no ni na fida e ni asia me ba ya wo de ai ma asumi no ko ni kam sentia e kam tia mi ni da ma ni na te ni hu no fa na fa be ma do wakani ngina so boa ne pa wo bai wa de bom bia waka no kure na dem no ba san pe entra chato no so eni na so ama ya wo ni first time no de wo ba nti sa asem no yi tokone na hwe wo ba why na wo ba ne da che so wo ba no ni made pa First, yes, I crying in my dear. Mammy, or yale. Na ye wunu de be ye why?
No, but you know, again, a yellow. All kind of correct. Also, when ya liver any kidney. Kidney, man, so do we pick up into a kidney? And maybe I will go show you in the Kuyato because the middle can have a bit level. What quite one kind of correct. Oh, you can't so honestly. I'm always saying, hospital book, my mind, and me every day. I'm not sure, I'm saying it. Yeah, only more, I'm a member. Hey, I'm never catch on fair. My brother, young one, if I cry, no day is crying, one more than you know, Cocoyato. I'm about catch on fair. You no more quite muton. Hello, that's what they meet your first touch and say, I mean, one was so, why, walk us. Aha, I'm not a catch on fair. The banner will give me banishing or papa. That's also on the plan, uncle. Now, no matter what the no matter as I'm going on, uncle, with my market. Now, I say, a bit too, maybe I'm saying that you get a kid, and you do a hoping young person. So, should be a job much sooner could I know. True. But should be done out in the corner of the TV. And I would do to take come on at this kind of what about young, what you fruit, or palm, maybe this year. first time, did they say, I any day, what Roma? True. One of them can find the think of common man. If you say, this is a canoe, million bar, no, Pebrana, Bran, I'm in the entrance, and I am sure baby a colony at the Nebekoi. Come and say Pebrana can next week Tuesday, Brana, men friend on the entrance in that, Yansha because say I won't young word. 1 hour custody to Obano. Now you shall baby a cranny better. Why? You may dance. Eh, Basso. Who call Lawson? Mamma call Lawson. Who call ideas? I dare no hard jeans say. Amo. Why, man, you just come out. Lawson, fun, you just come out. Si come with the man, me problem, yami yali. Hey! Hey! Mam 20 million. Yami me dancing. Munya na tianantie. Omo friend wa ma abesi. Munya na tianantie odi asamba akwa Lawson. Frimpa ma agigi 20 million amount. Adai. Problem kakraba penamuti aye business. Now one radio station want to station to another. What for the frog on one? I said frog on one. When you cause up and watching quite. Man, I say me am the quatin TV. Sessunuma. Midobi bi asese ojibre ma yekwohwe video ne eba ye na ye nwie ya asemi ode bre ye na ebusia na ono no pese ye to ye nsa fe be ma no na be ma no nso be tete ne side of storage a onim de nti a be ma na ye na adwen se onhwa akola ne ntisisi an be ma no so aba be kirekire asem no mu e de akyere ye na be ma na ye na adwen sisi ano obehwe abofra no ade ana ye pe no nanso adwen ba kwa na me ne be ma no enya adwen ne se oye na adwen ana se ne maame ye na adwen so beba be fa akola no na odi akola na akọ baabi na oma maame no ehu baabi akola na tiri kwan e wo de ndie na ye mfuwa so because in case na me pese me hu me ba no ana se bibi ato me ba na pese me kokon hwehwe me ba na tiri akwan ya ana se wan na maye ma adwen se me kwa akobisa no enti maame ne de se wan na adwen se beba be fa abofra ne de se maame no so ye de ehu baabi a akola no omodi akola no ekọ na sisi ano ya solve issue no sisi abema na ya na adwin so obehwe akola no ne yesre nyame se bema na webie na no aka kire yen se obehwe akola no onhwe akola no na yenua ba no so na sum entimi enju because ono na wonu se sisi ano bebi a wa akwakoju no wan hwe a na bibi etimi aba enti bema no onfa akola no na bebi odi akola no be kọ no nso no wa make sure say oba no nso ehu bebi a akola ne yede ewonte ebusia ha ena medimo ebesi na meka osa ha egusa emergency Ghana TV social so be subscribe na wa like na wa drop comment ne nso ewo comment section na ase keche mami esi anything eni medin ebusia yebesa nso edi nhyiemu ewa ha bi